Kumslo akhi kithe lokivi petha pesu chani. Amthaki laki trakani solo. Ketani kini no mukubidi. Ayeghiqha sasa kithe akoto kami pisani. Sariki shirlaki tupulani salolo. NDTV News Desk sasa kithe no pikiuno. United States raku Texas State Houston University ki pikilo. Nepal rakulimi kipimi laki muna pande ampe mukulaki sha kiuye. India rakumi United States rakula husve kemi laki Bobby Sinsha ampe pop mukinina alkana li vekpitivai ipi. Ena tie asazani sala avelo ai pumutaka kela ke ipi. Itagi NDTV World News sasa kithe no pikiuno. Nepal rakumi kipimi tipuno United States raku Houston pugilo. Pana aki ren shi chekiulo. Pali ki ngwa kelano India rakumi ampe lop mukini shakil Bobby Sinshana alkana li vekpitive ipi. Itagi asa kithe no pikiuno. Nepal rakulimi pandena ketani kinina mukula kimpe glokila. Pana Nepal raku kwena United States rakula kaku pin ki gongno uve ipi. Itagi asa kithe no pikiuno. India rakumi tipona Nepal rakulimi alkana vekpitive kiu tipo ye li launa angkalana gukaluvets nyana shikiu ke ipi. Itagi asa kithe no pikiuno li kumoye atsala akiniulo li na ngoche kiu ki tipolo pulwe ipi. NDTV World News sasa kithe no pikiuno. Nepal rakulimi muna pandeye apachepu kakiu totimi laki ke ipi. Sariki shirlaki tupulani tsololo. Agents Friends Presi sasa kithe no pikiuno. Iraq raku kulolo. United States rushimi kongo. Iraqi forces rushimi kona. Kumza Joint Operation shikiulo. ISIS Islamic State of Iraq and Syria ipikiu galam yoko sas. Zlena alka kivekile kiulo. ISIS galami timi. Chipungo alka na vekpitivai ipi. Kleno United States raku rushmi kodola tim pungu ye izavai ipi. United States raku rushmi timi pungu izave ke kodola tim kini ye poche kilana ilokre kiu lo izave kiu kuma ipi. Itagi Agents Friends Presi sasa kithe no pikiuno. United States raku rushmi Iraq raku la ngwa ke kongo. Iraq raku rushmi kono. Kumza laki shanoi ISIS Islamic State of Iraq and Syria galam yoko pitikhaveni pi igona pukap chini ipi. Iraq raku capital Baghdad puri yipikango. United States raku capital Washington DC yipikano. ISIS galam yoko pitikhaven kiu akgupchash kiu lo khathave kiu ye akhi ktomo shivai ipi. Itagi Agents Friends Presi sasa kithe no pikiuno. ISIS galami tipakono. Iran raku yipikango. United States raku sas agumi shicheni ipi. Itagi Agents Friends Presi sasa kithe no pikiuno. Ite ye Iran raku lo United States raku gushimi ketani kinina akle pungu ani ipi. Ena panong na Iraq raku gushimi akle toku sas kumza laki shana. ISIS galami yoko sas alka kivekile cheni ipi. United States raku ngo. Iraq raku kimji ye ISIS galami yoko kumza pitikhaven kiu kupuku ke ipi. Sariki shiri muchulani tsololo Cable Network News sasa kithe no pikiuno. Myanmar rakula junta yipikana angkalana aye pekiulo. Junta yipika gushimi kongo. Pro democracy galami kona ketani kinina mukula kim pelono ishiktola agusha kiu gonno. Timi ktomo na igona aveksa xolvai ipi. Timi ketani ktomo na achukuk shongo kakini kupuk no shimlave kiu gonno. Kumlomi kamna panongvu akhluge jechuvai ipi. Myanmar raku Mandalay region la apul hotel laki mangmango paki bolomi kona ana chukepu kumuk have ki wongna. Myanmar raku Mandalay region la apul hotel laki mangmang ipikiungo paki bolomi kona ana chukepu kahana ngokkiu ye atsala kuthu show shivai ipi. Tilena mangmang na alagi kumuk ha kiu gongna pana pavu akhlu kidney ye Facebook lana kalhave kiu khlana javai ipi. Itagi asa kithe no pikiuna mangmang ye government service shichekimi delivery driver shichekimi laki kimo agushi hipo gongna yepikana pathasmo kiu ye ampe thu show shivai ipi. Ena pali ki kumo pu pani pu ge service shichekiu totimi laki shichekimo Myanmar yepikana li thasmo kiu ye ampe thu show shivai ipi. Itagi mangmang na pikiuna ni ena ni kibolomi kona alagi kumu kahave kiu gongna ni ye ite ye kimpithivena angkalana panang vuguka luvetsana nikibo jukton kiu likhi no alagi shivai ipi. Itagi Cable Network News sasa kithe no pikiuno igona kinimi laki China ga kumi
Myanmar ga khula khuswe kemi lakhino ovekyu anikhila mangmongvu akhlu kidney lakhi khulwai ipi ena pana guka ithul kiu tipolona pa ki bolomi qogangna achukuksho hami khulwai ipi China ga khumi Myanmar ga khula khuswe kyu kinimi tipona United States ga khu guka dollar 379 lona pavu akhlu kidney khulwai ipi ena tie India ga khu guka la lakini ketani hlopungu tache akhe kini na photokutsni shani ipi Itagi Cable Network News investigation kono pikiuno Myanmar ga khumi agushi hipola achukuksho kupukno shimla vekiu gongna panungvu akhlu kidney jekiu ye mangmang likhi kumo vai ipi Itagi Cable Network News investigation kono pikiuno Myanmar ga khula achukuksho kahavi ke kono Facebook page thano panungvu akhlu kidney jekiu tipo ye Myanmar ga khu ashaitsa kthulona yepepani ipi panungvu akhlu kidney jekiu tipo ye India mi qolona ge jecheni ipi akhlu jekiu tipo ye aga khu ye zana lakha chikimo panungna achukuksho kahavi ke gongna jecheni ipi Itagi Cable Network News sa ki no pikiuna ketani kini no muku kini mpelo India ga khula akhlu kse kidney kse kalve kemi dolo timi ketani chri shona akhlu agithe kidney agithe transplant shilvai ipi ena akhlu kidney tipako ye kamna Myanmar ga khumi olona ithulve ke ko ke ipi Itagi asa gi tino pikiuna Myanmar ga khumi apu mangmang tipona India ga khu capital Delhi phugla igena Dr. Miyako vechona pavu akhlu ikipevena China ga khumi Myanmar ga khula khswe kyu kinimi tipovila jewai ipi Itagi mangmang na pikiuna nie ikhlu kidney ikipevena jewe kyu gongna ikhu hipo ye ampe chipungu momo ampe muku kutola likhi khunya ke ipi paye panaga khu Myanmar la Mandalay region la panakila idiowai ikimo paye ashoi pemlana akili khila ngwa cheni ipi sarikhi shigalaki tupulani tsololo Al Jazeera sasa ki theno pikiuno Israel hoshmi qona Central Gaza yegala tupulani tsololo Nusairat refugee camp hokum khaqola akio peithana bom vesivesikiula Palestine mi timi muku akhu kahawai ipi medical team qona pikiuno Israel hoshmi qona tupulani tsololo likhino Gaza strip yegala a khamila bom vesivesikiulo Palestine mi timi shigibidi akhu kahawai ipi Itagi Al Jazeera sasa ki theno pikiuno Israel hoshmi qona Palestine West Bank territory yegala jenim phugala alau akum toshe Hamas galam yako sasa agushi kiu gongna Palestine mi to mona achukuksho ithum lawai ena electric vugi ithum lawai ena tiliki kumopu internet ge ithum lawai ipi sarikhi shegalaki tupulani tsololo Ukrainska Pravda sasa ki theno pikiuno Russia ga khuna ketani kini no muku kinimpe supukhi muku bidi tsololo na ishiktolo Ukraine ga khu sasa agusha kyu hipolo Ukraine gushmi qona Russia ga khu gushmi alkango bomna vekhepithi ke ko ye agikihila laksgo ketani chigibidi akhe to kuna hlopungu shivai ipi Ukraine gushmi qona Russia ga khu aircraft gushikyu bomna ship service ke ko ye agikihila akhe tuna hlotsgo tache helicopter kiuna akhe tuna muku tache tengushi yegiklu ketani tache akhe punguna hlotache kini Armor combat vehicles wushi yegiklu ketani chigitso akhesni na shigitso artillery system wushina no ketani chigitsni akhesona chigibidi air defense system wushina no akhe tokuna lobidi Russia ga khu wushina no hipako kumtse Ukraine wushimi qona ampe kini takha dolo ship service ipi sagikhi shigalaki tupulani tsololo news 18 sasa ki teno pikiuno India ga khu Haryana state Charki Dadri Pugala Kiptimi Lakhi Ampe Mukutso Shakyu Sabir Malikna Sarikhi Mukutsini Tsalolo Amshishi Chuki Wongno Hindumi Ampolakino Ba Hekipitivai Ipi NRTA FIR First Information Report Iklona Shupevai Ipi Hindumi Ampolakina Ba Hekipitivekyu Tipo Footage Video Jutoge Akala Ukalhaveno Timiktomona Itul Kavai Ipi News 18 sasa ki teno pikiuno timi amko tipona iron burn pa hekepitivai ipi pa gola amshishi chukyu tim lakhi ge amko tipona pa igona hevekyu gona pa itehe igona imyani ipi itagi news 18 sasa ki teno Haryana state Charki Dadri districts lo
DSP Deputy Superintendent of Police Shakyu Diraj Kumar na pikiu no amshishi chukyu gong no timi amko lakhina hakibithive kyu kiptimi tipo ye West Bengal State mi akumla shin kyu gong no Haryana State Charki Dadri District lo ihikemi lakhi ke ipi ena paksau igona imya kyu tipo ye Assam State mi lakhi ke ipi kuma igona hekyu timi amko tipo dola timi tsni ye police mi kona galvai ipi ena Haryana State la Chief Minister Shakyu Nayab Singh Saini na kugo asa tipo chulvekina igona pam lui me kyu tsa pivai ipi itagi pano pikiu no amkwashana timi hakipithive kyu ye India ga khu ye zana lakhani kumzina ithima sai ipi timi amkona pa hakipithive kyu tipo ye igona akukhwa ye kumo kyu lakhi shivai ipi ena timi amko tipo igona akipi mi savai ipi sarikhi shiglakhi tupulani sololon The Times of India Sutsa Kithe no pikiu no Palestine Hamas terrorist walumi kono ketani kini no mukuk thumpe relakhe sini tupulani sololo no ishik tolo Israel ga khu sas agusha kyu hipola Palestine itimi ketani bidisho phumla vai ipi NOTA UNICEF United Nations Children's Fund kona shupevai ipi ena Palestine Hamas terrorist walumi kongo Israel ga khu na agusha kyu hipola Palestine mi avec sa chol veke ko kupuche ki utimi akhe kinina lopungu ge akhu ka havai ipi eno panong ye Israel gushimi ko na pithive ke ko ke ipi Palestine mi kupuche ki humanitarian workers hijeje hi Israel gushimi ko na pithive ke wongno United States ga khuna Israel ga khu I gona akipi mi save ipi United States ga khu ye pekano pikiuna agushi hipola Israel ga khuna humanitarian workers ko pithike pukumai Humanitarian workers hipakona Palestine mi agushi hipogona avec sa chol veke ko kupachini ipi issue sta kithe hipodo nongkam chashkim thi